Sad prelazimo znači preko hidroelektrane. Vidite, tu je sada i međunarodni granični prelaz između Republike Srbije i Narodne Republike Rumunije. Znači mi smo bili ispod ovde dole i videli smo mašinski deo kako izgleda. Znači to je ta brana o kojoj ste čuli juče kada smo bili gore, čuli ste priču kako je pregrađen Dunav, pa tu donosi struja, vodena struja donosi sa te strane. I sad evo, pogledajte kako to izgleda, to sad izgleda kao jedna velika brana sa dva mašinska dela odvojena, znači jedan sa rumunske strane, jedan sa naše strane, 6 videli ste generatora s jedne, 6 sa druge, čuli ste koja je instalisana snaga, znači preko 2000 megavata, znači po 1000